Muraho neza, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, njye ndaho ndakomeye, ndashima Imana kuba Imana itugejeje kuri uno munsi, Imana ishimwe kandi nkomeje kwihanganisha abantu bakomeje guhura n'ibibazo, hari abahuye n'ibibazo nk'ingene mwabibonye hano iwacu Kitengera, ejo twari tuvuye gusezera mugenzi wacu wadusize, inshuti yanje rwose, ndihanganisha umuryango wiwe, umuryango wa Mpogazi rwose ndawihanganisha cyane kuko uriya mama yari inshuti yanje, twajanye ahantu henshi gusengana, twajanye mu bitaramo byinshi cyane, ariko nihanganishije umuryango wiwe cyane, mukomere muri bino bihe murimo, ni ibihe bitoroshe, ibihe bigoye cyane. Dukomeje kwihanganisha n'abantu bari mu bibazo by'intambara, abari ruguru iwacu bose murabizi ukuntu intambara zimeze, ariko Imana yo mu ijuru niyo tuba tugomba kuyereka ko ziriya ntambara Imana izadufashe zirangire, kuko ababyeyi nabo baragowe, ariko Imana hari umunsi izabikora natwe tukagira amahoro, ayo iheza abandi natwe tuzayabona. Sawa, tuje uyu munsi n'itara ry'umurenge official muri kumwe, twari tumaze igihe mwumva nyine ibibazo twari dufite, njyewe akenshi sinkunze kwitabira kuvuga hejuru y'abantu bitavye Imana, kuko nja numva bingoye cyane, ariko byabaye ngombwa yuko nza kuvuga ku nkuru y'umudamu, ni umudamu w'umukobwa wacu wari utuye mbese yari atuye nyine hano muri Nairobi, witwa Yvonne. Yitwa Yvonne yitavye Imana ejo bundi nibwo yitavye Imana, rwose niwe naje kuvugaho. Abatazi Yvonne ni abantu, umuntu uba utarakurikiye ibiganiro byacu, tubikorana na mugenzi wanje, hari mugenzi wanje twakoranaga ku itara ry'umurenge TV show, niryo twavuze dufasha uwo mudamu witwa Yvonne. Murabizi ko twigeze kumutabariza tugikora kuri iriya channel, turamutabariza na mugenzi wanje twakoranaga witwa Claire, niwe twigeze gufasha uno mwana w'umukobwa, reka mwite umwana kuko turamuruta n'ubundi yari akiri umwana mutoya, niyo mpamvu mwise umwana, ariko ni umudamu nawe wari ufite abana batatu. Yari afite abana batatu, abatazi iyo nkuru rero niho twigeze kuyivuga tumuzana, niwe twazanye hano mu bantu bamukoreye ubufasha ba mbere, nitwe twabukoze, turamufasha rwose, twamufashije uko dushoboye, uko abafana bacu bari bashoboye niko twakoze, turamufasha tumushyira mu nzu, nuko twamutabarije tumushyira mu nzu, ariko bukeye bwaho Yvonne afata bya bintu arabigurisha, aragenda aja mu kandi karere. Abantu batabonye iyo nkuru nibo mpaye nsobanurira mwa bantu mwe, si ukugira ngo mbanze nsubire mu byahise, ni uko mpaye ngira kugira ngo mpeze ishusho abantu ya kino kiganiro ngiye gukora. Nuko turangije turamufasha, tumushyira mu nzu muwiwe, agurisha bya bintu, aragenda aja ahandi, ariko hagati aho ngaho tumusabira ubufasha, famiye yiwe yaratubwiye ati uyu muntu mwamuje gufasha, uyu muntu aragoye, twaramufashije turuhe turananirwa, kuko afite nyina hanze, ariwe nyina wabo wabareze aho, akagira mukuru wiwe neza, bose ibere rimwe hanze, bose bari hanze. Urumva abantu bangana gutyo kibonanirwa gufasha umwana umwe wabo wari usigayemo, nuko baramufasha ibintu, bakora ibishoboka byose, murumva, ariko uyu mudamu Yvonne yakomeje kubabera umwana mwiza, yakomeje kwitwara nabi,
bituma bamunanirwa, bananirwa kumufasha bitewe n'uko bagerageje ibishoboka byose. Yari yarashatswe mu banyagihugu, yego abantu benshi barabizi ko yari yarashatswe mu banyagihugu, ariko hari n'uwoshakwa mu banyagihugu akitonda akaguma hamwe, urumva, akaguma hamwe bakamufasha nk'ingene bafasha abandi, kuko abantu, hari abantu baje kuvuga bakavuga ngo nuko yari yashatswe mu banyagihugu niyo mpamvu baretse kumufasha. Oya, baramufashije ibishoboka byose, nuko atari yabyitwayemo neza, atitonze ngo aje ku murongo kimwe n'abandi. Hari benshi baza mu banyagihugu kandi bagafatwa, kandi nabo mbese urugo rwabo rugakomera. Sicyo cyotuma, siyo mpamvu. Rero igitumye rero kintera gusa kandi kugarura ino nkuru y'uyu mudamu, ni umuntu nabonye wakoze ikiganiro avuga ngo mbese ngo uyu Yvonne twatuvuga aya masaha yitabye Imana, yari yarwaye. Murabizi ko yabanje nyine kuva aha ngaha aragenda aja mu kandi karere ka hano Kenya, nuko baja kumusabira nabo ubufasha, n'uwamukoresheje ikiganiro yigeze kandi kugaruka aza gusaba imbabazi kuri channel yacu, mwarakibonye icyo kiganiro, abenshi baragikurikiye. Yaje gusaba imbabazi kuko ngo yavuze ibyo atarazi kuri uyu Yvonne. Mbese bavuga kubera bahariritse, bavuga kuko Yvonne yagiye kuvuga, aravuga ngo uyu mugenzi wanjye Claire twakoranaga ngo yamwibye amafaranga. Biracicikana cyane, abantu barabivuze bavuga kuko Claire yamwibye amafaranga, ariko sibyo cyane narinje kuri uyu nguyu wakoze ikiganiro kuri ubu ngubu, avuga ngo umuryango wabo ngo wananiwe Yvonne, ngo bitumye Yvonne wageze ku munota wa nyuma wo kwitaba Imana. Ntabwo aricyo cyabiteye cyo kugira ngo baramutaye kugira ngo aruhe yitaba Imana. Icyo sicyo cyo kwica umuntu, reka da, sicyo cyo kwica umuntu. Yvonne aje gusabisha ubufasha iriya, baramufashije nabo, uwaje kumukoresha ikiganiro sibo bamufashije, bamuhaye uwundi nawe aramufasha. Bya bintu byose bamufashaga Yvonne yarabigurishaga, yamara kubigurisha akaja gukoresha aya mafaranga akayicagura nabi, agakora ibyo akora tutobasha kuvuga aha ngaha ngo turangize. Bituma n'abaka bamufasha nabo binuba, n'umuryango wabo mwumvishije kuko uwamufashije urinuba, bageza aho babihagarika. Ariko si ukuvuga ngo uyu waje gukora ikiganiro avuga ngo famiye yaramutaye, ngo bituma umwana ngo kwakugeza ngo gihingwa ngo ari bupfe, ngo ntabwo ari byo, ngo aka ni akarengane ngo k'abantu, ngo baceceka, ngo abandi ngo umuryango ugaceceka ngo ukanga abantu, ngo barangiza ngo abantu bakarengana, ngo kwakugeza igihe bitaba Imana. Ntabwo ari byo. Nizere kuko ntibokwanga, nubwo bokwanga tuvuge ngo nibashake bamwange, ntibokwanga ngo aribyo bituma bikuviramo urupfu. Indwara, vuga ngo indwara yarwaye niyo yamwishe, kuko njyewe nyuma yabwo tukimara gukora cya kiganiro twateye intambwe na mugenzi wanjye, tugenda tujya turababaza ati se uyu muntu wanyu twakoresheje ikiganiro bimeze bite? Mw'abantu, hari abo mu muryango wiwe batuye hano, twaraganiriye nabo cyane, batwereka uburyo bwose bagerageje gufasha Yvonne, birananirana, arabananira. Aho umwe ndetse muri famiye yabo twakaza tuba tukajana nawe kuja kureba Yvonne, baratubwira ati yemwe nitugira amahirwe tukabona ko mufashije mwebwe Yvonne, mukicarana Yvonne akabemerera inzu twari twamufatiye, akemera kuko yicara mu nzu agatuza, mw'abantu natwe tunaniwe kumufasha. Habe n'abo banyina babo bari hanze n'abakuru biwe turavugana, baratubwira ngo nabemerera akicara mu nzu agatuza, ntagume kuzunguruka, twebwe tuzakora ibishoboka byose Yvonne tumubesheho buri kimwe cyose, ntako mbese byose
kuko n'umunsi agurisha bino bintu byacu twari twamuguriye yahise agenda. Uwo umwe muri famiye yabo yari afite amafaranga yiwe bamutumiye wo hanze kugira ngo nimba Yvonne yicaye agatuza aze kuyamuhereza. Ibyo byose yasize agurishije ibiryo byacu aragenda, ya mafaranga ba bantu barekaga kuyamuherezaga bitewe no kugira gute no kubona imyitwarire yiwe bavuga ati singahe twaka tubabwira ngo uyu muntu ntashobotse mwanga kubyemera, n'akaga twaka tubwiraga ngo arabemerera yicara agume hamwe tubone uko dufatikanya twese kumwubakira, namwe dore yabananiye aragiye. Rero iyo yagiyega niyo yahise aragwara kwa kugeza igihe yitavye Imana. Uyu munyamakuru wayo uvuga bashaka kuvuga ngo erega ngo uwo muntu ngo baramutereranye ngo kugeza ca gihe ngo apfa. Ibo bakoze ibishoboka byose. Aho niho nje kugukosora kandi nimba utarigeze utera intambwe kugira ngo uvugishe umuryango wabo, twe twateye intambwe rwose turabavugisha cyane kandi turaturanye. Bakoze ibishoboka byose baragerageza kugira ngo yicare hamwe gusa atuze, arananirana. Nicyo gihe yaragiye yiyaga aragwara indwara y'igituntu, niyo yamwishe mwa bantu mwe, niyo nje kuvuga ngo mwumve indwara yishe Yvonne, nta kindi kintu cyo hirya no hino. Uyu nguyu uhaye uvuga ngo ni akarengane siko kamwishe, kumwihorera kumufasha sibyo byamwishe, nuko atakaza yicara hamwe ngo agume hamwe wenda kugira ngo babone uko bamufasha. Hari ibintu tuba twitiranya, ibintu mbese umuntu yakora ikosa tukabyitirira rusange, mbese tukavuga kuko ari famiye tukabivugira muri hamwe, natwe tutaramenya mbese ukuri guhari twariko turenganya ino famiye, twaka tuyirenganya n'ukuri, twari tuvuga ati se niki cyotuma bihorera umwana nimba yarashatswe nyine koko mu banyagihugu kubera iki mumutererana. Ariko twaje kumenya ukuri, tuza kumenya ukuri kuko ari Yvonne wari warabananiye. Nicyo cyatumye bagumaga kugerageza ibishoboka byose kugira ngo barebe kuko agira gute, kuko aguma hamwe mu rugo bakamwitaho uko bisanzwe, arananirana. Nicyo gihe yagiye agera iyo ngiyo aragwara. Rero umuryango wa Yvonne ni ukuri ndabihanganisha, ntabwo jewe byarambabaje, sinanamenye kuko njyewe yanagwaye, nuko naje gusa kubona numva abantu babivuze bashyizeho amafoto yiwe bavuga kuko nyine yitavye Imana. Ibyo byarambabaje cyane cyane. Ubu ngubu impfu zabaye nyinshi, ntabwo n'indwara zabaye nyinshi, ntabwo ubishyira kuri famiye cyangwa ngo uje kubishyira ku wundi muntu ngo umuntu ngo yagwaye ngo bitewe na runaka, cyangwa ngo umuntu yagwaye bitewe na famiye. Reka indwara zahozeho kandi n'ubu ngubu ziracyariho, nizo zazikomeza guhitana abantu. Rero umuntu ntagapfe cyangwa umuntu ntakitaba Imana ngo nimurangiza ngo mwaje mubishyire ku bandi, mwaje mubyegeke ku mafamiye. Reka ibyo ntabwo ari byo. Nihanganishije cyane umuryango wa Yvonne rwose, ndabihanganishe mwihangane, mwabuze umwana wanyu, umwana mwakunda, umwana mwitayeho, mwagerageje ibishoboka byose ntako mutagize kugira ngo bikunde yubake kimwe n'abandi, yicara atuze, ariko biranga. Kwa kugeza igihe yagwaye yitavye Imana, rwose ndabihanganisha cyane ni ukuri. Ingene twakomeje twihanganisha abandi, ubu nyine ibibazo byarabaye byinshi cyane, ariko mbahaye pole ngo mwihangane, iyo mu ijuru imwakire kandi muheze iruhuko ridashira,
kandi namwe mwese mudukurikiye mukomeze mwihanganishe ino miryango yabuze abantu. Sawa, ndabashimiye cyane kuba mukomeje kudukurikira, nshimira n'abantu bakomeje kunkorera subscribe na share na like. Abazee batazi like niki, narababwiye ngo ni ukugira gutya, ka kantu kameze gutya, kameze agatoki kameze gutya, mbese muza mugakandaho. Nimugakandaho muzaba mukoze byiza cyane. Ndabashimiye cyane, murakoze.